unezerewe Mana. Tugushimiye ku mugoroba mwiza uduhaye k'uyu Mana. Imitima yasiguwe neza, imitima yacu iranezerewe Mana. Nta wundi mugisha dukeneye ngo kunezeza imitima yacu Mana. Duhaye umugisha ukomeye.
abantu batababyina mwicare musitari w'inyuma muje mu ndebe mumanuke abantu batababyina mumanuke mwicare mwese umuntu utababyina turabashima Imana ibamugisha munezerwe mu ntebe haleluya sabu reka ibintu byinshi kuko tuzamuruka twitsa reka igitaramo kitagupfira utabyina yicara iyi ni salon d'adoration et louange hari umuntu uza kwisala amaje atajya ay haza yicara hariya akoma akareba televiziyo uwatambutse hano nuwemeye ko dushigikirana siko twavuze ngo muza mutambuka mushike hano nk'abanyamuryango turiri nidutangira gutambuka afite imbaraga muri discipline wicara siko bimeze ariko ndaho uja kumeza ngo akarabishwa atajya tugiye gutambira Imana cyubahiro haleluya Bwana sifiwe sana uyu mwanya uzowibuka kandi kigiye uzogikumbura du telefone ukumbura akazi rimwe aka kazi rimwe uzogakumbura muri Madagascar washatswe n'umugabo bamutumyeyo uzokumbura akazi rimwe ibi mwamufata guki ukumwamwifata muzokumbura kano kazi rimwe kandi mwobimenye aka karadukamira cyane Bwana sifiwe sana hari abo kagashingira hari abo kashingiye hari abo gatumye bagira amakuru meza habe nawe niko katumye uririmba nawe niko katumye ucuranga nanje kampaye microphone Imana icubahiro haleluya Bwana sifiwe sana tukuzwe tugiye gushabuka kibidisa lofari yakose tugiye gushabuka tugiye kwiruka abicaye muhaguruka dufatikanye niturangiza twumve pasiteri wacu dufite amatsiko yo kuva icyo Imana yaguhaye curanga papa zamuka aho twatambutse zamuka chance
Mwicare. Umuntu wumva ashaka gusenga nini? Sengera ijambo ry'Imana. Turagushima nyiri ibihe bishira. Himbazwa mwami Yesu. Dushima izina ryawe Kristo. Himbazwa mwami Yesu. Imbaraga zawe zikomeye Mana. Mana muje bagira neza cyane. Sore yagiye gusenga yakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Tubenga baheze Imana icubahiro. Mana ishimwe kuko munezerewe. Hari igihe kubongera biza biba ngombwa iyo mwanezerewe. Namukiye muzinana ubushango muvuye yo muhira bamwe bahaza abandi bashonje. Bya bikimeze nka nabi. Akimana ishimwe ko munezerewe. Haleluya. Uzozo ucuranga ari uko twaguhanguwe. Yego. Baba basenga no gusenga. Gucuranga no gucuranga. Ibintu byose muri utaratibu. Tonka yese Imana icubahiro gira sore yasenge. Dufatika. Haleluya! Haleluya! Pastor arabwiriza simuheze sa. Nuko vuga ngo ari buze gusiga umwanya wo guhudumira. Hari ibyifuzo turi buze gusengera arabizi. Simuheze iminota. Kandi wenyine arayimenya. Kandi umwanya uracyahari. Nuko ngo senga gira twumve ijambo ry'Imana. Mana mw'izina rya Yesu Kristo. Zina ryawe rirakomeye ma. Zina ryawe rirahebuje Yesu we. Oh, mitima Yesu ma. Nezejwe no kuba imbere y'amaso yawe. Mitima Yesu irakwishimiye. Mitima Yesu irakunezerewe ma. Iragushimiye kumugoroba mwiza uduhaye kuyu ma. Mitima Yesu iguwe neza. Mitima Yesu iranezerewe ma. Nta wundi mugisha dukeneye ngo kunezeza imitima yacu ma. Duhaye umugisha ukomeye uyu mugoroba ma. Uruwagasiro, uruwagasiro, uruwagasiro ma. Ko kuvaho tukajaye ko rumvise amagambo meza ma. Mana we tugutaramiye umugoroba ma. Dukeneye utubwira Yesu. Dukeneye umurisa imitima we. Imitima itendebukiwe ma. Yokirira mwirira ijambo. Imitima inaniwe yosubirizwamo imbaraga we. Ayiwe we baba we. Mana we mana we. Tugutaramiye umugoroba Yesu. Tugiye kumva ijambo ryawe ma. Ijambo ryawe riza ridumurisa. Ijambo ryawe riza ridusubizamo imbaraga. Ijambo ryawe ma riza rituremera ibyiringiro. Ijambo ryawe riza ryongera rikatugarura ku gicaniro cyawe Yesu. Reka ijambo ryawe ayiwe we baba munyesi Mungu we
ni wowe dutaramiye ma tugiye kumva ijambo ryawe riza rikotsa icyaye ma ayi baba we ariko Yesu we ariko ma urakomeye kandi urahebuje ma ijambo ryawe riza rirema ijambo ryawe Mana we ari wowe uganza kandi utegeke ma ntakore ku mwana w'umuntu ahubwo akoreshwe n'imbaraga zawe ma turi hano dukeneye guhinduka Yesu! turi hano dukeneye ma Yewe jemedari wetu we. Au wakasavari ureke ijambo ryawe rize riza ari impumuro nziza ku banyabyaha ureke ijambo ryawe ma ayi nta wundi wohindura imitima nta wundi woturemera ibyiringiro nta wundi wogarura abantu kuri wowe usibye ijambo ryawe ma umwuka wawe wera azadusobanurire ma iwe ntafite imbaraga zo kumvisha ubu bwoko ahubwo yaje kuvuga kugira ngo wowe utwumvise ma urakomeye ma ayigwa baba mu nzu yawe bahora bagushima iteka ma urakoze Yesu tugiye kwicara kugira ngo twumve ucecekeshe izindi ndimi zose ucecekeshe Mana we iyindi myuka yose ma humvikane umwuka wawe gusa humvikane ijambo ryawe gusa ma Kristo we ma Mana we Mana yanjye Yesu umwana w'Imana uwabambwe akazuka tiwazukira gukorwa isoni ni wowe twatwambaza uyu mugoroba ma uze uganze Yesu uze utegeke ma uze Yesu umwana w'Imana ugaze ku buzima bw'abagushaka abafite ibibazo bitandukanye bawumirizwe n'ijambo ryawe ma ni wowe dutegereje ni wowe duhanze amaso uyu mugoroba uze uganze kandi utegeke ijambo ryawe riza ritubwira ko tutazi gusaba kuko bikwiriye ariko wowe ngo utunire iminiyo kuwiteka utunire uyu mugoroba ma ayi Yesu we uganze ku buzima bwacu ma komeza uganze kandi utegeke kubw'izina rya Yesu Kristo dukunda ibintu byose tubisenze twizeye uko ubikoze kubwa Yesu Kristo amen. Bwana asifiwe cyane. Haleluya. Amen. Umwina ndagendera mu ijambo rivuga ngo Imana yambwiye ejo bundi ninga irambwira ngo humura umwe ndi kumwe nawe. Iryo jambo yararimbwiye n'ubwina niryo nangenderamo. Yarambwiye ngo humura. Yanyeretse intambara yansindishirije. Esinshije n'akabugita gato kameze nk'akabujya kakanefu. Irambwira ngo humura. Irambwira ngo turi kumwe. Kongereka Imana nizisa bako yarangije bani mwicare hasi zina bukeye zina warugiye nabi nga zina bukeye murakoze Imana mujebagire neza karibu pasiteri nk'umutuye sibyo gushidikanya
ubwiru bw'Imana burakomeye. Imana kuza mw'isi ikerekanwa k'umutwe, kandi yaza shakashaka icari carazimiye, arapfa kumusaraba kugira ngo ancurewe, kandi yaza shakashaka icari carazimiye, arapfa kumusaraba kugira ngo anshungure, kandi yaza shakashaka icari carazimiye, arapfa kumusaraba kugira ngo kandi yaza shakashaka icari carazimiye, arapfa kumusaraba kugira ngo anshungure. Pilato arabaza ati, Yesu we na Baraba, ese mba bohorereze kwiye ku Pilato arabaza ati, Yesu we na Baraba, ese mba bohorereze kwiye ku
Bwana asifiwe. Tugiye gukora gahunda y'aba bakobwa nibatambuka. Mu izina rya Yesu Kristo. Ubumwe bw'abera bateranye turabuzi. Gutabarwa kw'abasenga turakuzi. Imbaraga z'abahamagara Yesu bazizeye.
uwo wumvise umwuka akubwiye kwaturaho ijambo genda umukoro uri mwatureho. Amen. David mwene utange haleluya wasabye nurangiza usaba amahoro. Saba amahoro mu ngo zacu, saba amahoro mu mitima yacu, abantu bagendana amahoro, abantu bareke kubibikana impagarara zishire, tugire amahoro. Yesu yavuze ngo muhaye amahoro yawe. Sawa, Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hari icyatumye nsaba no haleluya. Tugiye gusengera umuvandimwe Prince. Tumaze iminsi tuganira, ariko muri uko kuganira kumva ko afite umubabaro, kuko abantu bari kumwe ntibakiri kumwe, ariko numve se ko twamutabara muri uwo mugoroba. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ibi bintu birakora timwabuzumva ariko birakora. Ejo bundi narindi hari yaruguru Musasa, turabasengera nk'abariya bameze nka Prince hari, kandi nejo wari ufite microphone ndayibaha, ndababwira ngo tugiye gusengera bene abariya